Hakuna maoni ya sawa. Kwa tunaenda tunanunua mbegu mahali haijasajiliwa, hatukuwa tunajua, lakini leo tumeambiwa usiposajili hiyo mbegu na uhakikisha mahali umenunua umechukua receipt ambayo itakuonesha hii mbegu ni nzuri. Kama watu hawana ufahamu, lakini kupitia KEPHIS wamekuja wakatuletea mafunzo, wametuelimisha mambo mazuri kwamba unaangalia mbegu, lazima uwe unajua kwamba mbegu kama ni original lazima iwe na lebo ya KEPHIS ya KEBS, na unaangalia una scratch. Ukiscratch unapata hiyo code, unatuma, inakuambia kama mbegu ni valid. Hii area ya Loitoktok ni kweli tumekuwa na kesi 5 za mbegu hivi karibuni, na wengine wameshapigwa fine na kufungwa, na sasa ile kitu tunafuatilia ni kila wakati tunafanya what we call multi-agency approach and surveillances. Tuko na maofisa wetu pamoja na maofisa wa polisi na maofisa wa border stations zingine, tunapita kwa borders tukiangalia those smuggling routes ambazo wanapitisha hizo fake seeds.